No, Abanga Yakubu Fuseni adodo nanim no NPP Abanga ene wakwakofa form se obegina NPP parliamentary akonya no ewo Aowin abato mpesua no so wo Western North Mantam no emu na womo atumi age tumi no atena so 2024 mu Adom Kasee etwoso Abanga Yakubu Fuseni ya nipa dodo na efre no NPP Abanga akofa ne nomination forms wa wodi ekopre Emashibidwa akonya ewo Aowin abato mpesua so o Western North Mantam mu na bra wo fa forms ni wieye ya wone ensamtrofo etwetwe nkomo no ene wachire mu sei esan echitai pa polling station executives ni mu bi ene amanyoko mabi editai na chinti ena ama ahye ne nkranti akwakofa sa forms na wo hyesi ahene ene etu ahene fo ene amanyoko na chitai fo nyina bo sei obayire ne ho na wadi nkonim sebe ya basen age wo win Emashibidwa akonya no ama NPP amanyoko no as delegates enye obi ene beda ada obi we free ha emwaye potogum hwegum ni na ya kwansefo but edumre bi mi yesaka memma na wa pushimia mi nda ma chinchira moda na sen na baya manguba ni mu ase 2019 e bo a me hye mekoso aye na sa na motoma mi a meye na kese Samoya woben eye NPP amanyoko ne dwemtenani ewo Aowin abato mpesua so wonu si ditu dwa se sise ya NPP Abanga ababefa ne nomination forms no wogidi ye pa se wonum nyina betumi aboa ama NPP amanyoko no edi nkunim ewo abato mpesua no so na de meka nie afei ena agro no ehase saa de ayabusua ene ye ewo mu otan bi anim sene moaye ne dey eyefe eyahomeka yenua Abanga anaso honorable Abanga mudi na chibai ama party no anya hoden sonko bi na sade mo ahase no awaso mo koso eye ne sara Kunedu yi Adom Patrick campaign manager ono so den sembi eto aso campaign no and then the hia pa na yaba be fa no forms na wie de nya gidie se no eye honorable Abanga obeba na ase no eye vote no wo electoral areas no e se no de me gidie se me ne me boys ene empanifo da sa electoral areas na no edi nkomo na mo do mo ka tren se Abanga Fuseni Yakubu no popɛ no e amre isu a won so waba no e se vote no be free ba bibia no mo wo no aba ye ntena fie ntwen vote no ya crowd se ba bia vote no wo nsuo mo ejamo ba bia na be wura na wakɔgye vote no di aba